شفن رمضان الموصل و تایبەت دیگەل نێزیکبوونا جەژنê خەلکێکی زۆر قەستا بازارî dikin belê wekû caran nîne kirîn û firotin û berheviyên cejnê beşekê xelkî nakin ji ber ku niha diyarda bêkariyê û hejariyê gelek berbelav bûye û bazarên bi nav û deng ewên li aliyê rastê bajarê Mosilê piraniya wan hatine kavilkirin û wêrankirin. Herwesan moçê fermanberan di demê xwe de nahête palvekirin ku bi nêrîna hewlatiyan ev çende hûkarên serekî ne بۆ لاوازبوونا بازارê Remezanê û cejnê. ولا من ناحية الأجواء البيع والشراء سبارەت bi berheviyên xelkê ji bo cejnê û kirîna pêdawîstiyan gelek kêm e. Ev çende ya girêdaya bi dana moçê û hevkariya hikûmetê ji bo hewlatiyan. و ام وکو خلک موصله او سالک و چند مهکه ji şerî derkeftîne. Her wesa mezintirîn bazar li Mosilê nihayê dayxistiye û kavil bûye û niha bi tinê em ser bazarê Nebî Yûnus û bazarê Misenna û bazarê Micemmeî kirî firotinê dikeyn. Ev bazara têra xelkê nakut û her wesa moçe gelek kêm in û derfetên karî nînin. والله القلة يعني القلة فد به خود گلکیم بجاری بازار دبن ام دخواست جه حکومت دکین هاری کاری خلکی آلیا راسته بکن جبرکو گلک هجارن و زور بیوان کرستن ججنه ناکرن لهم هم دخواست جه حکومت دکین هاری کاری آوی خلکی بکن فؤاد جاسم ایک جه اوان کسایت جلو برگان لسر جادان فروشیتن وسا دیارد کد کو بازار اف ساله دا جبو ججنه دیاردکانی پیدا بویه زوربی او کسین تشتا لسر جادان فروشن در چوین زانینگه هانه جبرکو نهاتینه دامزراندن اكثر شيء خريجين یعنی سرجادان تشتا دفروشن پرانیاوان در چوین زانکوینه و نهاتنه دامزراندن اونه کسل وان دنیرید گنج جناف چون خود وکیل گنج جناف چون درباره بازاری اف سال ماه رمضان جیر صفر دایه گل نزیک بونا جشن رمضان خلک که زور و قصد بازار دکن بویه که کو برهوین خوب بکن بو جشن رمضان بله وسط هتا گوتن کو وک پدوی خلک موصل برهوی نکرینه جبو هاتنا جشن رمضان كاو عمر دنج أمريكا موصل